Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaliang sanchar ke Bamanta hapo Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kabadai ke skenhon sanchar ke bayasan raplang hapo Kashatri jong ke United Democratic Forum hapo ke jelam jong MDC Klemseng na Nong Thamai constituency ubak latip langkar kongor kom Chief Executive Member kala kena persya ikar kom terikam jong ke Executive Committee ke bala klem no dangshen hapo ke jelam jong ubak ten waldekar kom CEM kawai ni kijing kena persya ikani ke isi ke barem kadai halor kijing kena bak ke isi barem kala penjak palat spak tuli ki file ki baidai bak ketnat train HKHADC ki file ki baidai bak kijing ai bat penthamai trading license yo shop ba ka treatment nang bat brush kata dengan nang wako nang find out igi file abri ke treatment kinang bon ki file spot lagi ja ngam tip nak department ni tika poi share ngam tip spot lagi poi spot lagi ja file par pan dengan nang cross check ini kan nai file tira halap tinga sampai yang trip lah bu share begini ni tika spot lagi file ja tika nang khadi ki license of awesome tan sebenarnya dengan kali bagi file juga trade dengan cai but ki egi bar refresh but kena orang gudang tap issue agak beladap dari ki file gun baca dengan baik ke egi boleh mana sampai tip ini bu sudah kan kau itu namar kalong very serious matter baka file movement hajing sisa ka syai bah nakanuka mi cekawin kobi tendai ngi sutu ba menta bagi jagi file daki spatli but menta ngi nang pan report na ki officer baka kum ka file movement kidi file la poi hadu hangno ki ja nang no baka ni kalong very serious kumba ong but na try hadin bagi la yo report dan kumba ong mo kada kali bani ngi ban hapan go with FIR katanya hapan tang maria menta kadang dika initial stage ngi pan no banong yanongin ai bari yanongin bonamai namang hapan check of file movement either from which table, from which officer, from which nakanuka camera. Then we try and set it up. File should be in the room. This is the functioning. We should function from office. That is very illegal. Very illegal. Under which rules bangla agree filing. Kawai par kajing kena ika isi ke barem kadai ru alor kajing kena bakala sai kerki ika pisa kabakot shipau klor tingka. Mobilization fees ru ahne mas na hatuski remove kesi ila dab drosh popuro mobilization fees haji dia bagi di construction of council asset hargatkan jol ka mobilization fees apakah kamu kepatia teknologi mobilization fees ban release dagi popuro kam kadai very serious issues tambakla kidang ot check route ang haga arbodrik adin barimu di yakani ngatrai siam kumalaw mentang panginahapan final hado kanu ki supportive document ban play ke mobilization fees don legi jingtre hiba haji sha ka mobilization fees kali tang chise don legi jingtre ba play arsin ki mobilization fees mar remove you CMD arbodrik kini check ba clear long kanu tar arbodrik kali ru ka very serious hagni ngi sutho mano bakham kwa mano ba play ban sai ya ka file ban play ide tambang isu to baka kamru ke sedang mau melakukan kan dei running bill when 25% or 20% has been done then that is running bill abis sedang kakam ila mana running bill kakam pas sedang perlu bina running bill dibat bisa swa ti kadiru ngapain mo minang hapan pe kori kini bina pe lagi lah find out ke mobilize review mean this one ban mobilize kamut maris dang tray mari ayu tamam fund fees hang tai mo mana gila ban play ne barang bar kita ni ban play mobilization fees kam along mobilize itu mobilize ban sinakam na gabanta ki nong tray ha ban ngata mobilization fees ban biang we have many project kumolong no ka kung ka tu ka jingi galong hang tigidon ki project nanta ngidon ki project ki bayadi surok idon project di bayar di dalam kelas seorang asa iyo laut tim aja seperti itu iyo kiri tapi ini pada spesifik mana tambah mobilization fees on the council asset construction
balai money shall remove haga arpo balai or check arpo balai na apne wala kadi isi kena justify kat pun kaji juga kam no karena how much we don't come and play competition fee